Pozdrav svima i dobrodošli u 5. epizodu tog kutka, part 2. Jeste li ikad htjeli odustati od YouTube-a i društvenih mreža? Je vam nekad bilo baš ona točka kad ste rekli ajme ne mogu više? Mislim da se to svakome desi u nekom trenutku kad ostane bez ideja i ono kao ne mogu više, a to se brzo promijeni tada da. Uvijek ostane u tebi ta zapravo prvotna želja koja je zapravo i krenula i ljubav zapravo za tim stvaranjem. Jedino što nekad se zna desiti, to je dogoditi taj nekakav ono burnout, da izgoriš jednostavno i da uzmeš pauzu koliko ti je potrebno i uvijek se možeš vratiti. Već neko vrijeme imam kao dolazim sebi, ali da, slažu se sad neke stvari još. Da. Pa nekad. Ono stvarno treba nekad pauze, općenito u svemu što god. Ne treba ništa forsirati. Sve što na silu neće biti dobro. Nikad, da. Baš ovo što sam ti rekla da sam ono kad je krenula ta korona, ja sam snimala ne znam par videa i ono ekipa mi je počela komentirati kao zašto si kao tako, znaš. I ne možeš, jednostavno se to vidi, kad ti nisi dobro, kad se ne osjećaš dobro, to ti preneseš tu emociju na kameru. I onda zašto i snimat, bolje onda si uzeti pauzu dok ne malo se resetirati. Da, treba. A normalno svako ima problema i ono... A gle, van kamere se događa život. Nije život Instagram koji se kaže. Da, slažem. Sve to super savršeno izgleda na društvenim mrežama. Da, i onda ono stvaran život, apsolutno ne tako, ali ono normalno. Koji su drugi ljudi, ništa sad ono... Da, svi smo mi ljudi. Svi imamo živote i svoje obaveze i probleme i dobre stvari. I loše i sve. Da, ne dijeliš sve sa publikom, ali ako nešto ne valja u privatnom životu, to se vidi na van. Tada ono, bolje onda u tom periodu stat, pusti da prođe sve, kad skupiš ideje, kad dobiješ opet motivaciju, kad osjetiš onu prvotnu želju i ljubav, onda opet kreni i opet će to ljudi cijeniti i prepoznati i gledat na kraju krajeva, tako da je. Super. Da, jako je loše zapravo imati puno ambicija, jer kad imaš puno ambicija onda na kraju teško ne napriš ništa. Viš, recimo, mene zanima to mađunčarstvo, snimanje, pa me zanima izrada web stranica, pa me zanima, evo sad kupujemo 3D printer, pa će i to doći. I ono kojiš milijun stvari, ono... Ja sam svega. Evo, puno znači prankova ste snimili i tako toga, znači vi ste mi najbolji što se tiče tih prankova, znači nema mi nitko takve prankove, ono pogotovo, mislim, sorry Monika, ali kad Leon pranka tebe, to takav show bude, ja se iskidam gdje god bio šta god radio. Ali najbolje mi one živci na Moniku na 24 sata kad sam ono tanju razbio i kad za stolom kad si došla. Postoji sprej, ono tamo kuhaj. Znači, imam jedan fan page koji je bio aktivan sa mimovima i uzela je cura taj isičak iz tog videa kad ručamo i kao, ne znam što sam rekla, kao prestani zavitla ću ti taj tanjur u glavu. Taj tanjur skupa s hranom u glavu. Taj tanjur skupa s hranom u glavu kao, i onda mim kao, ono kad kažeš mami da ne možeš jesti. Da. A ja, meni je baš tebe bilo i žao, ona još i jelo skuhala i ja rekao, baš sam bila luda, jako sam. Znao sam da ću tad izvući najbolju reakciju, tako da nisam mogao. A dobro, oba dvoje ste zapravo napravili taj prank, 24 sata ti živciraš Leona, 24 sata. Osveta je tu bila, da. Je, ali ono... Da. Ne mogu, treba mi 3 normabela nakon takvog videa. Kužim. Uglavnom, da pređemo na pitanje, zapravo jeste li nekad bili u opakoj svađi nakon pranka i koliko vam treba zapravo da se odljutite ako ste bili u takvoj nekoj svađi? Pa, Leon se jedan put baš ono kao naljutio kad je bio onaj prank da sam trudna. Aha. Ali, ono... Tu sam otišao kao... Kao otišao, nepovratno. A jao... Ne. Jer ja sam ono kao... Pa dobro, ono, sve u redu, ono, bit će sve dobro, snaćemo se nekak i onda kaže prank, maš. Da, onda ti je to baš ono bilo. Ja kao ono super osjećajan, fin, ono, ma dobro, ma nekako, ću ja prosit, ono, negdje, naćemo novce, neće problem. Uvijek se... Ja sa vilama stojim, ono. Da. Uglavnom, znači, to je bilo nešto... Pa da, ono, naljutimo se, ali nije to ništa kao... Da. Što se kaže, već ste navikli. Već smo navikli, da. Ali smo sad toliko bili u jednom trenutku navikli da više onda ne možeš ni snimati te prankove jer znaš da... Ima puno zapravo i neuspjelih, koji imamo materijale na kompjuteru. Zapravo sve materijale koje i kad snimamo, spremamo. I sirovi materijali su uvijek tu. Tako ima tih nekih prankova koje smo ja na nju idem naprijed pa onda ne znam, ili skuži kameru ili
skuži ova druga osoba da je skrivena kamera i ništa. Ne možeš sad ići fejkat samo zato da bi je to izbacio, da. To je mislim najgroznija stvar, ono, hoće li ti uspjet prank, ako ti ne uspije propadne ti ideja, vrijeme... A nemaš toliko ideja da možeš ono... Možeš onda eventualno na nekom drugom snimit to ili ako je sad baš da nije povezano da mora biti cura ili završnice u ženu. Da. Ali ono... Ali da. Ali ono, okej, stvarno, ono... Naviknuli ste. Prank, jedan za jedan. Većinom ne traju da svađe dugo. Čisto oko za oko. Oko za oko, sjeti se Severine u tom trenu. Dobro. Da, malo i ja zapravo. Evo ga, imamo jako puno društvenih mreža danas i TikTok je od najpopularnijih, pa što bi vi zapravo rekli, imamo znači od najpopularnijih Instagram, YouTube i TikTok, pa koju biste vi mreži izdvojili da vam je najbolja, najpraktičnija i nekako najbolje da možete uspjeti? Snapchat! Da. Šalim se. Snapchat znači jedno instaliraju na kao ne, nije to za mene. Mislim, baš smo raspravljali o tome, TikTok je platforma na kojoj jako brzo možeš doći do nekog uspjeha, ajmo reći. YouTube je baš za osobe koje to vole raditi, koje su spremne izdvojiti cijeli dan na snimanje i montažu, koja se potrude raspisivati video, kao što znaš, evo ti si sad raspisivao za ovaj video, to je neka opet posebna ljubav. TikTok je nešto sve užurbano. Da, užurbano, šta snimiš, piješ čašu, piješ sok, vodu i to je to. I to je to, ali, na primjer, evo sad, kako sam mi rekla, ja sam sad uzela malu pauzu od YouTube-a, Instagram je nekako ono kao... Možeš i video objaviti, imaš i te storije za neku svakodnevnu komunikaciju, interakciju, ti postovi, imaš i taj reel sada, a kao Instagram i YouTube su po meni moji favoriti. Da, ali TikTok je sigurno lukavo napravljena aplikacija, to je ono baš napravljeno, znači on točno zna na čemu ti staneš i šta tebe interesira i on tebi baca video koji ti želiš vidjeti i ti se zakvačiš i tebe nema 2-3 sata nakon tog TikToka. I onda kad prođe to vrijeme, onda onak iste božne što sam ja potrošio, nisam napravio. Ali dobro, da. Mislim i Instagram ima sličan sada algoritam kao i TikTok, izbacuje ti sadržaj koji ti pretražuješ. Dobro. Ali TikTok je poremetio i Instagram i YouTube, kad je TikTok došao, kad je on imao onaj svoj ludi algoritam da si ti u jednom danu mogao dobiti po 50.000 ljudi na svom profilu, tu su Instagram i YouTube podivljali sa algoritmima, sve se pogubilo, totalno je sve otišlo niz vodu i to je dosta ljudi i odustalo u tom trenutku jer su izgubili motivaciju, tako da eto. To je neko moje okvirno mišljenje, mislim, koje za svaku platformu, isto i taj TikTok, ipak se trebaš nešto potruditi za video. I svaka čast ekipi koja je ustrajna u tome, koji izbacuju po, ne znam, 3-4 videa dnevno na TikToku, ipak i to uzme vrijeme. Pa je, ali opet ne toliko ko za YouTube. Ne. Dobro, da. Ovisi, gle, stvarno, ja sam znao na jedan TikTok potrošiti cijeli dan. A dobro, tipa onaj, ne znam, snimam pred green screenom, pa onda ubaci to program, pa montiraj, ali gledamo tipa sve opće nekako da to ekipa baš i ne radi, postoji određeni postotak ljudi koji to radi. Možda neko od nas, ali ima vani, ima stvarno kreatora, bože sačuvaj. Ali opet evo... tipa na našem području baš ekipa nije to, na primjer, evo, izdvojila sam... Poštera nije! Ja ladno uzimam iz flaše, idem popit sok. Ne znam zašto, uopće ne znam zašto to napravim. Pa ali opet kad si gledam isto, puno ljudi poznam koji imaju po 100.000 na TikToku, dok tipa na Instagramu imaju 3-4 tisuće ljudi. Da, nisu aktivni, ali nisu aktivni možda. Dobro, nisu aktivni, da, ali teže je na Instagramu i YouTubeu doći do publike nego na TikToku. Samo treba, ja mislim, dobru aktivaciju napraviti u smislu... Tako, baš kao što si rekao, nešta, evo sad... Uzet ću najbolje komentare s Instagrama svog i stavit ću na kraju videa, na kraju YouTube videa i onda će ekipa s YouTubea otići na Instagram komentirat i zapratite tako da budu onda na YouTube videu. Ali kao konkretno govorim sad teže je uspjeti na Instagramu i YouTubeu nego na TikToku kao 3 odvojene platforme. Baš to, zato što algoritam je napravljen drugačiji. Da. To je to. Treba raditi. Pa treba, uvijek. Šta ćete? Idemo delo. Dobro.
Evo vi ste zapravo isto kao ja iz Slavonije došli ovdje u Zagreb, točnije vi ste iz Slatine, jel? Pa gdje vam je zapravo bolje? Zagreb, Slavonija ili... Da mi je bolje u Slatini, sad bi vjerojatno bili u Slatini. Tako da, mislim da i s ove poslovne strane i sa životne strane. Puno je bolje život ovdje nego tamo. Drugačiji mentalitet i sve jednostavno. Idu tamo negdje ili za Irsku ili za Njemačku ili ne znam nija gdje, a mi smo prvo ostali u Hrvatskoj. Baš to. Nismo baš pobjegli. Mi smo prvotno došli u Zagreb i onda smo prije 2-3 godine došli u Veliku Goricu i tu smo zapravo našli neko svoje utočište. I Gorica nam se baš full svidjela, mirnije je 10 minuta do Zagreba, imamo sve i osjećamo se kod doma zapravo i tu bi voljeli, na primjer, ne znam, jednog dana kad uspijemo naći nešto, neku nekretninu, ostati ovdje zapravo. To je super, da. Da, tako da je to ovdje definitivno. Evo ga, znači Monika imaš svoj serijal Pričam ti priču, tako? Pa kako si došla na tu ideju da imaš taj content, to jest da otvoriš taj serijal i koliko zapravo si zadovoljna sa serijalom? Ma ja sam ti zapravo osoba koja voli pričati o temama koje nisu kao svakodnevne. Naprimjer, baš sam bila jedan period, to baš kad sam krenula sa serijalom Pričam ti priču u tom nekakvom svijetu gdje sam puno gledala videa o vanzemaljskom životu, paranormalno, volim takve stvari kao, volim čuti ljude koja mišljenja imaju o tome i stvarno ja volim podijeliti neka svoja mišljenja i zapravo je tu došla ideja da o tome počnem kao snimati, da prolazim teme. A sad kako se to, imali smo nekakvu, baš ove godine je bila neka čudna i neke prekretnice su se dogodile u životu i nekako sam se malo distancirala. Ne, nego istina. Malo sam se distancirala od tih tema jer su nam se dogodile neke stvari, na primjer na zaručničkom tečaju. Ne bih htjela to iznositi jer svećenik je rekao da se ne iznosi, ali desilo se nešto gdje smo se mi malo poljuljali po pitanju vjere, u smislu da smo se okrenuli malo vjeri i onda onako kao ne želim sijat strah djeci. Kao voljela bi nastavit ću snimat, zato općenito sam uzela pauzu od YouTube-a i imam u planu nastaviti sa serijalom, ali taj serijal iskoristit u neke malo pozitivnije teme i naravno ostaće tu otvorene teme i o tom duhovnom svijetu. Ali meni je to baš zanimljivo zapravo, jer što ti rekla nema tako previše se ne priča o tim temama što bi možda i trebalo, meni tipa Denis Domjan kad ima one story bedroom stories, to mi je wow. Meni to je isto. Meni je baš to fascinantno, mislim je da je tako kako je scary i to sve, ali opet... A ljudi opet to isto vole gledati. Hipa to obožava gledati, Hipa obožava gledati strašne videe jer kao bojim se, ali super mi je. To je neki... Naprimjer, ja s Denisom obožavam pričat, jer uvijek uđemo u te teme gdje i on ima puno stvari za reći gdje ja imam i onda razmjenjujemo neko znanje, iskustvo ili nešto što je super, bude zanimljivo. I još uz to snimite i video koji i publici je zanimljiv. Evo ga Levene, što je tebi zapravo najzabavnije snima za YouTube, pošto si u tim vodama, evo koliko, 13 godina smo rekli, jel? Da. Tako da što ti je iz tih svih iskustava najzanimljivije? Pa najzanimljiviji su mi sigurno bili prankovi, ne samo na Moniki, općenito prankovi nekakvi na ulici. Serijal Pranked za Džungus mi je bio jako zanimljiv za snimat, tu smo baš se jako dobro organizirali, imali smo jako dobre pripreme za te prankove, nije stvarno bilo niš fejkano i sve je bilo tako kak je. Tako da, to volim snimat, društvene eksperimente gdje ti zapravo testiraš ljude i ideš vidjeti kako će oni reagirati kad ih dovedeš u određenu situaciju. Ja mislim da su ti videi dosta čak zapravo i korisni, jer puno ljudi pogleda taj društveni eksperiment i onda se možda stvarno nađe u pravoj situaciji gdje, ne znam, neko slučajno zaboravi novce na bankomatu i onda će se razmišljati, čekaj, jel snima, jel bi možda trebao pitat kao da ste ostavili novce, a dok možda da nije vidio video bi ono kao, a uzet ću novce, što ima veze. Tako da mislim da se možda stvara ta nekakva svijest. Malo ozbiljnost oko toga svega. Da, oko tih nekih problema. Tako da, to je nešto što najviše volim snimat. Nešto ćemo sada snimat, na nečemu radimo vezano uz mađioničarstvo, s obzirom da je to
ajmo reći, moja još prva ljubav. Primarno nešto što radim, tako da mislim da će to biti super komponirati imađioničarstvo i snimanje, napraviti nešto cjelovito što će ljudi voliti gledati. Ja se nadam da će biti dobro za sigurno da hoće, da. Ne sumnjam ja, tako da eto. Uglavnom evo idemo na zadnje pitanje. Zadnje pitanje nam je, evo bili ste i na puno jako putovanja i to mi je baš fascinantno kad tako dok ste mladi putujete, obilazite i sad je ta korona i sve, ali opet nekako uspijevate. Pa da, uspijevamo. Nije sad da smo bili baš na puno putovanja, bili smo tipa u Amsterdamu, u Irskoj. U Istanbul sad zadnje. Sad smo bili u Istanbulu. Istanbul nam je bio medeni mjesec, tako da to zauzima neko svoje mjesto posebno, ali ono kao gdje nam je od svih tih destinacija po pitanju okoline bilo najljepše, nekako bi Amsterdam rekli, Amsterdam. Baš nisam nijedno negativno iskustvo tamo. Ne, od ljudi, samog izgleda tih zgrada, kuća, tih riječica, šta to već sve onako nadrealno mi izgleda, vozi se žena na biciklu, okolo svog cvijeće, djevojčicu vozi naprijed u korpi koja plete nešto. Mi smo ocijeli u tom Leiden se gradić zove pored Amsterdama. Jer nas je išlo 4, bili smo sa frendovima i kao našli smo tamo super apartman. Taj gradić, doslovno kao da je to neki filmski set i znaju da će doći turisti i ajmo sad to sve namontirati. Sve savršeno, perfektno. Mi stojimo i sad gledamo na koji stranu trebamo ići do trgovine. Dolazi poštarica koja je bila 50 metara dalje i kao trebate pomoć. Onako prolazi ta žena sa biciklom, ona mala plete, džemper, šta već plete. Svi su gostoljubivi jako i pozitivni. Sad da li to ima veze s travom i nemam pojma, zato da su kao svi sretni i sve kao happy, ali ne, definitivno nijedno negativno iskustvo. Dok recimo Istanbul je grad od 15 miliona ljudi. Ne može biti jednako. To ti je malo stres, gužva u određenim trenucima. Mi smo rentali auto pa je to bilo sat i pol vremena se voziš 3 km i tako. Tipa ljudi u Istanbulu, Turci su prodavači. I ti ne možeš hodati normalnom ulicom da te neko ne zove. Kupi, ajde. Ali Istanbul kao grad, te džamije, sve te isto arhitekture i palače, nešto predivno i treba se i to doživjeti. Ići ćemo ponovno u Istanbul jer nismo uopće stigli otići na azijsku stranu, kao obiš taj dio, to je tamo onda ovaj stari taj dio gdje su te džamije i to sve. To je kao, ajmo reći, stari dio, a tamo je urbano sve. Tamo je zgrade, ljudi, kave i to tamo je kao opuštenija atmosfera u smislu modernog svijeta. Tako da eto, Irska, bili smo zapravo u tom malom gradiću Enniscortiju, tamo su nam frendovi bili. Dublin smo samo prošli kad smo odlazili. Da, zadnji dan smo prošli kroz Dublin, žao mi što nismo otišli na one klifove, da smo to posjetili, bilo nam je 50 minuta od nas. Ali isto je neka pričica, te kuće, dosta mi kao malo sam imala neku poveznicu sa Nizozemskom, sa Amsterdamom, ali opet neka svoja, neki svoj živ i opet neka svoja ljepota i mislim zapravo treba putovati svaki put kad imaš priliku, pogotovo sad kad ima tih jeftinih kompanija, možeš otići gdje god za ništa. Za 50 eura odiš u London. Zašto ne, otići vidjeti, zapravo ti sve dok putuješ ti učiš. Jer stvarno uvijek imaš neko novo znanje i neko novo iskustvo koje možeš dijeliti s drugima. Pa da, i dobiješ nekakvu drugačiju perspektivu o svemu. Ovako šta u jednom gradu si recimo cijeli život, neko nigdje ne putuje i ti nemaš uopće nekakvog dojama. Ništa, što vidiš na snimci, a to ne možeš apsolutno opisati dok ti to ne vidiš i dok nisi tamo. Da, i također imamo baš želju otići u Afriku, volontirati jedno vrijeme u Tanzaniju, da, tako da to je isto jedan od planova za neku budućnost. I dobro djelo učiniti, a i opet... A i vidiš zapravo koje su prave vrijednosti u životu, jer mi smo rođeni tu, koliko god svi kukaju da je teško živjeti u Hrvatskoj, pa mi živimo ko bubreg u loju. Realno, šta mi sve kao zemlja imamo. Ne možeš reći, ima ljudi koji žive stvarno loše i ovdje... Znam, jasno je. Kad usporediš manje količini nego tamo, ono je baš...
neki manji postotak ljudi. Naravno da se ljudi u kojoj god zemlji živjeli bore da bi uspjeli, da bi imali novac, da bi prehranili svoju obitelj, da bi otplatili. Nitko nije nikad zadovoljan previše. Da, ali kad ti vidiš u kakvoj situaciji, u kakvim uvjetima ta djeca žive, da oni nemaju kupatilo, da su bosi, da su gladni, da pitaju što želiš, da ti poklonimo šaku riže, I sebi ovdje klinka dobije iPhone 11, nije dobar 13 i onda vrišti kao kužiš, to je ta razlika, ja ne kažem. Baš to treba djecu odvesti tamo u Afriku, znači ovdje ima djecu, dobi djecu i otiću s njima u Afriku i da vide kao šta je kak izgleda život negdje na nekom drugom dijelu svijeta i kako zapravo trebaju cijeniti i kako trebaju biti sretni s ovim što tu imaju. Na šaki riže su zahvalni, sretni, imaju osmijeh od uha do uha, opet se lješta. Svega živoga, pri ruci ništa. I opet nisi zadovoljni, opet nešto fali, i opet nešto na škazu. Čaša vode, valjda, kužiš, oni za vodu moraju ići hodat, ne znam, kilometara. Ima tamo čak neki grad što ni nemaju vode pa moraju da i kopat, bunare. Ne, ima jako puno tih civilizacija koje žive baš neki svijet koji nema doticaj sa struju, ni vodu, ništa žive i dalje. I zato baš to treba otići vidjeti, dobiti tu neku drugu perspektivu. Mentalitet, način života, sve jednostavno je učiš i onda znaš biti nekako zahvalni na ovome tu. Pa je. Jer mi stvarno realno živimo dobro. U super uvjetima. Da. I oni koji nemaju, ti možeš uvijek doći popiti čašu vode. Ne moraš hodati 5 km i nositi litru vode. I tražiti, ili ima ili nema. Da. Putovanja su neka, zapravo to je neki bit. Da, to je neopisivo jednostavno, predivno nešto. Šta ćeš trošiti novce nego da bi vidio kao svijet. Pa ja bih bolje za to dao nego za nešto nego otići i oblokat se u neku birtješinu i ostavi 2 plaće. Tamo ostaviš 2 plaće i šta to prođe kroz tebe. Sutra se osjećaš loše. A ovako imaš iskustvo, imaš neko znanje, imaš uvijek lijepa sjećanja, uspomene i... Tako da štedite novce, ne idite po birtješinama i putujte. Tako je, da. Evo ga, hvala puno Leonu i Moniki koji su me kao prvo gostili u stanu. Hvala tebi što si došao. Hvala puno i na videu i na svemu, zaista ovako što još nisam doživio od tako, ja smatram baš posebnim ljudima i osobama. Tako da, evo ga, hvala puno još jednom, ja se nadam da ste uživali u ovome videu, ako jeste, kao što smo rekli na početku, nabacite like, subscribe se na sve naše kanale i vidimo se u nekoj sljedećoj epizodi, imate pozdrav od mene i od mene. I od mene isto. Vidimo se, bog!